ugamije guhonyora ikiremwa inyoko muntu. Urumva ibyaha barimo barakora ibyaha bihamije kwica abantu bagose bene bacu bavandimwe hariya mu Minembwe. Muzi ko babagose bakoze abarundi bubatse igikuta bashyiramo ibirindiro by'igisirikare birenze 70 kuva ku misozi ya Kaziba hariya urenze Nyangezi gato ukagenda ugeza ku kiyaga cya Tanganyika ahitwa Fizi Baraka. Urumva rero babuje abantu kugera mu masoko. Indege yari yabagemuriye imiti barayirashe bayitayeho amabombe. Bo bonyine bamaze kubagota bagenda baminjiraho amabombe bakoresheje indege z'intambara za Sukhoi 25 bakoresheje amadrone y'ubwoko bwose ko muyazi. Amadrone yakorewe mu Bashinwa yitwa CS4, hari yakoreye muri Turukiya, hari yakoreye muri Indonesia. Yose bajya kuyagura ku mafaranga y'igihugu cya Kongo, bakaza bakaminjira amabombe kuri abo baturage bamaze kugota. Igishya rero cya nyuma hari Uburundi bwateretse intwaro zikomeye artillery mu migi yabo y'Ibujumbura. Hari ahitwa Rukana hafi ya Ruhwa, hari ahitwa mu Binyange, hakaba ahitwa Kukabadagi hafi ya Rugombo. Aho hose bashyizeho intwaro zikomeye zirasa amabombe ziyarasa mu gihugu cyacu cya Kongo. Abo bantu barashe mu mujyi wa Kamanyora, barasa mu mujyi wa Gatogota, mu mujyi wa Ruvungi, mu mujyi wa Mutarure, mu mujyi wa Sange. Muri Sange ho habayeho ubwicanyi bukomeye kuko ingabo za leta arizo FARDC zasubiranyemo na Wazalendo. Bararwana bigeze aho ingabo za leta zibonye ko Wazalendo zenda kubanesha kubamukura mu birindiro byabo. Icyo bakoze babaminjiremo amabombe arabamara. Abantu barapfuye benshi cyane mu mujyi wa Sange. Ubwo bwicanyi rero ngo twashatse kubagezaho uyu munsi. Ibyo byaha byose birakorwa muri iki cyumweru gishize. Urumva niyo mpamvu twavuze ko tugomba guharuguruka tukarengera abaturage basigaye. Abacikacumu bari hariya bose barimo baratabaza bati nyaboneka nimudutabare nk'uko mwatabaye abandi. Niyo mpamvu abayobozi hano babibabwiye bati FARDC na Wazalendo bararwanye baramarana, ubu ngubu bari guhunga ntituzi bari kujya. Rero bari gusiga abaturage babereye aho ngaho. Niyo mpamvu hari mu masaha makeya muri bwumve twatabaye abo baturage twabagezeho. Aka kanya hari amakuru avuga yuko iri hafi gufatwa. Ese koko murayifata bimeze uti? Ariko menye tumvise icyo mvuze. Navuze nti ingabo za leta FARDC nizo ngabo z'u Burundi zaje kubafasha. Nabo ba Wazalendo abacanciro mwabonye ko barohamye mu kiyaga, mwarababonye bararohamye mu kiyaga cya Tanganyika. Rero abo bandi barwanye baramarana hagati yabo. Ubu abaturage baraho ngaho nta kibarinze haki. Birasaba rero ko hagira ubatabara hagati rero ya M23 n'u Burundi, dore ko Burundi bwo kwivanga ibibazo byanyu nk'abanyekongo. Aho muraza kwasubiza namwe murasayo bimeze ute, dore ko bo bigaragara ko hari no kuza kubateza umutekano mukeya nk'abanyekongo? Twarabamaganye muri ya minsi nyine maze kubabwira aho bari bateretse ibihunda byabo bya Rurangiza. Twarabamaganye, twarabandikiye, twabatumyeho tuti ibi bintu bigomba guhagarara. Turakeka rero barumvise yuko n'ejo bundi ntabyo bongeye kohereza. Turakeka barumvise ubwo butumwa. Twe turashaka kubana n'abaturanyi neza. Batwemereye twabana neza. Urumva naho abakongomani bacu ubu turabwira aba FARDC bareke kwica abaturage. Bariya ba Wazalendo bahaye intwaro none bakaba bazikoresha kubica. Ahubwo bose n'abakongomani bashyira intwaro hasi. Turaje kubakiza nabo hamwe nk'abandi baturage. Tuje kubakiza kandi
no gutabara abakongomani bose. Monsieur le porte-parole, nous venons de suivre le coordonnateur qui nous a parlé de la situation d'Uvira à long et à large. En un mot, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à la situation d'Uvira aujourd'hui? Bon, écoute, il y a eu des combats entre les forces qu'ils appellent amis. Donc les FARDC et les Wazalendo et les forces burundaises se sont rentrés dedans. Se sont battus à Sangue. Vous avez vu des images horribles. Horribles. C'était quoi? C'était les FARDC et les Wazalendo qui se battaient. À la fin, quand les FARDC allaient être vaincus par les Wazalendo, des civils qu'ils ont armés eux-mêmes, alors ils ont utilisé des bombes et des lance-roquettes pour les anéantir. Tu as vu le nombre de cadavres qui étaient jonchés sur le sol. Ce sont des crimes indescriptibles commis par les forces, donc les forces armées congolaises, les FARDC, avec leurs alliés, les Burundais. Et quelle est la position de l'AFC par rapport à cette situation? Oh, la position de l'AFC, vous savez que nous sommes là pour rétablir la paix et la sécurité pour tous. Vous allez intervenir? La population est abandonnée à elle-même. Vous allez intervenir? Elle est abandonnée à elle-même. Nous devons sauver la population. Nous devons même sauver ces FARDC-là qui ont été battus par les Wazalendo. Et nous devons sauver les Wazalendo blessés aussi, les survivants. C'est-à-dire que vous confirmez la présence de l'armée révolutionnaire en Uvira? Dans Uvira, pas encore, peut-être. Mais peut-être dans les heures qui viennent, on sera obligé d'y aller pour sauver la situation. Merci. Bon, twebwe icyo cyaduhagurukije ni ukugira ngo dutabare abaturage bari bamerewe nabi hano, yaba muri uyu mujyi, yaba mu mujyi wa Bukavu, yaba mu byaro za Rucuru, za Masisi, za Kalehe, ndetse n'izo za Uvira mu Minembwe. Mbabwiye ukuntu abantu bari baragoswe, abari bagiye guhaha, abashoboye kubaca mu ijoro bakajya guhaha, mwabonye uko babonye bagarutse bafite n'udutwaro twabo, barabafashe, abagore bafata ku kingufu, urumva, abagore bose n'abakobwa, abagabo barabica, urumva. Rero ibyo bintu byose bigomba guhagarara, urumva. Nyuma rero icyo abaturage bazifuza nicyo kizakorwa, ndumva n'amategeko mpuzamahanga abyemera. Icyo mwagarutse hano mu nama nyakubahwa Dr. kijyanye n'uko ngo Kongo yashatse kubashyira mu mutego, Kinshasa yashatse kubashyira mu mutego wo kubashora mu ntambara regional. Yego. Icyo kintu niyo mpamvu mwirinda kuba mwasubiza Uburundi kuri biriya bitero babashiramo cyane. Tugomba kwitonda cyane, tugomba kwitonda. Twebwe turashaka kubana n'ibihugu bituranye byose neza, ko tubana n'Ubuganda, uzi ko ari bwo twegamiyeho hariya za Bunagana, ko tubana n'u Rwanda, uzi ko twegamiyeho hano za Rubavu, tugashaka noneho n'Abarundi kubana nabo, yuko Uvira yegamiye kuri Bujumbura, ariwe mujyi mukuru wa kiriya gihugu. Wari umutego bashatse kubatega se Felix Tshisekedi? Ni umutego bahuraga intambara ya Goma, dufata Goma, barashe muri Rubavu, Igisenyi, bica n'abantu benshi, urumva. Ibyo bintu rero ntabwo ari byo, ni nk'uko ziriya mbunda, inkoho, umugani wabo, biriya bikoho binini cyagiye biruka amabombe biyohereza ikamanyura. Mwabonye ukuntu basenye amashuri, bagasenya ibitaro za centre de santé, bagasenya insengero z'abantu, amazu y'abantu. Mwabonye bwa bwana bwose bari kwica, twanabibonye n'aha ngaha muri video. Ibyo bintu rero byose bigomba guhagarara. Mwari munaniwe kubasubiza? Ntabwo wari umugambi. Dr. musa naho mwerekeje Uvira ariho amaso ari, abaturage bagoswe za Minembwe n'Abarundi bo baraba bande ko ari mwe bahanze amaso nk'abacunguzi babo? Oya, Minembwe twagezeyo, Minembwe turiyo, dufatanyije na Twirwaneho. Abonye umuyobozi wa Twirwaneho hano, n'umwungirije arahari, Alex Nkurunziza, bose barahari. Turabana nabo, turapanga nabo, turakorana muri byose. Ya mayira yari yarafunzwe, mwamaze kuyafungura, abaturage bari libre? Amayira yarafunguwe,
uretse ayo kumanuka muri Uvira yuko Uvira ubu ngubu n'isibaniro biravugwa ko ziriya ngabo nababwiye nyine ririya huriro Tshisekedi yubatse yo kumufasha muri izi ntambara basubiranyemo bari kumarana hagati yabo. Amakuru ahari ko mwifuza ko iminsi mikuru yagera mufite Uvira niyo Dr. Twebwe ngiye nkubwire ntabwo twigeze twifuza kugera mu duce dushyashya, niba umujyi ntabwo twifuza kuwugeramo, ariko iryo huriro nakubwiraga rimwe abo ba FDLR n'abo bacancuro n'izo ngabo z'u Burundi baraza bakadushotora, baraza bakatugabaho ibitero tukirwanaho, tukarwana ku baturage, hanyuma bakwiruka tukisanga hahandi tugomba kurinda n'umutekano w'aba bantu bose muri Uvira tugezemo watugaya. Ubu ngubu ndakubwira bose bari kwiruka batazi naho bahungira. Urumva abaturage basigaye bonyine, ni ngombwa ko tuhagera kugira ngo tubatabare. Wenda dusuzanya ko raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye zivuga ko ingabo z'u Rwanda zaba ziza kubafasha, ese icyo kintu bakivugaho hari ingabo z'u Rwanda mu Rwanda? Nababwiye ko imibanire yacu n'ibihugu bituranye nk'uranye yonyine tubona kuri ibyo bihugu ni uko nta mwanzi wadutera aduturutse inyuma, yuko ibyo bihugu bicunga umutekano wabyo neza. Urumva bicunga imipaka, urumva nta mwanzi rero wagera iwabo ngo aturase aduturutse inyuma. Icyo gihe twebwe aho tugomba guhangana nabo abo ba FDLR bahungiye ino n'abandi tukarasa twerekeza umututu imbere gusa, ntazihari. Je voulais adresser la question par rapport à la promesse du gouverneur du sud ici de Kivu, M. Koussi. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'une telle promesse est faite. C'est une promesse d'abord vide et sans effet. On en a eu beaucoup tout le long de cette guerre, mais tous ont été suivis par des replis stratégiques de la part du FARDC. Et ce n'est pas non plus la première fois qu'ils engagent des mercenaires ou qu'ils appellent au secours à d'autres armées étrangères. Vous en connaissez sûrement les exemples. Les SAMI-DRC, les troupes burundaises qui sont aujourd'hui en recul. Et alors, tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas la première fois, mais nous défendrons notre population, nous défendrons notre cause, à quelque prix que ce soit, et nous ne laisserons pas intimider par des promesses vides. Merci. Murakoze cyane, Mahirwe Gerard yarabajije ko tutaserukiwe mu biganiro byabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akabaza ko nta kibazo biteye kuba tutaraserukiwe. Ibiganiro by'amahoro biri kubera mu bihugu byo hanze, harimo ibiganiro bibera muri Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibibera Doha mu gihugu cya Qatar. Ibyo biganiro biratandukanye. Ibyo muri Amerika bishinzwe gukemura ibibazo by'amakimbirane biri hagati y'u Rwanda na Kongo, kubera ko Kongo yiyegereje FDLR ikazambika, ikaziha ibikoresho ndetse ikaziha n'ubushobozi. Ibyo bikaba bitera umutekano muke ku gihugu cy'abaturanyi, kigatuma igihugu cy'abaturanyi kibarega ko bashaka cyangwa se bari guteza umutekano muke. Muri aya makimbirane rero ibyo biganirwa Doha ntabwo bitureba twebwe. Ibyo bigatandukana n'ibiganiro biri kubera Doha by'ibibazo biri hagati y'abakongomani, hagati yatwe na leta yacu, bitareba ibindi bihugu. Aho ngaho nta nubwo ari ukuvuga ngo turaserukirwa, ni twebwe tujya kuganira na leta yacu. Rero ibibera Washington ntabwo bitureba, turabikurikira mu makuru kimwe n'uko dukurikira amakuru yose, ariko ibitureba ni ibya Doha.
ntabwo ari ngombwa ko duserukirwa. Icya kabiri yabajije ni hejuru ya Uvira. Byavuzwe hano, wenda ku batumva ururimi rw'igifaransa ndabisubiramo mu kinyarwanda. Ntabwo iyi mirwano y'ubu vuba igeze hafi ya Uvira, ntabwo intego kwari ukurasa Uvira. Intego kwari ugucecekesha intwaro za leta ya Kongo ziturasa buri munsi. Ndatangirira ku kibazo cy'uko igihe cyose twari muri iyi mishyikirano bakomezaga baturasa. Nta nubwo barasaga gusa kuri ligne de front cyangwa se hari abasirikare, barasaga n'ahatari abasirikare. Muzi amadrone yagiye arasa amasisi, kandi amasisi ubu ngubu nta mirwano ihari, akarasa abasivile. Muzi amadrone yarashe mu Mikenge, mu Rugezi, mu Bitsankuku, aho hose hagiye haraswa nta basirikare bahari, akarasa abasivile. Kubera iki? Kubera ko batubahiriza ayo masezerano. Twasinye amasezerano y'uko yo guhagarika imirwano. Muri ayo masezerano twasabye ko habaho igice cy'ubutaka kiba cyitwa zone tampon hagati yacu n'abo turwana. Tunasaba ko haba ingabo z'amahanga cyangwa se force d'interposition ziza hagati yacu nabo, kugira ngo ejo hatazaba uzarega ubundi ngo yamurashe cyangwa se yamuteye. Nabyo leta ya Kongo irabyanga. Muri izo mekanisme za verification yanga ko dushyiraho igice cy'ubutaka tutarimo nabo batarimo, cyaba zone tampon. Yanga ko tuzana ingabo z'amahanga zitujya hagati. Ubu niko dutangiye gusobanukirwa ko ibyo ngibyo byari bigamije kubahesha uburyo bwo gukomeza imirwano, kuko mu mutima wabo batigeze bareka imirwano. Iki gihe cyose n'ibyo dusinya bo ntibabisinya babikuye ku mutima. Ubu rero twari tumaze amezi menshi dukomeza guterwa dukora documentation y'ibitero, tukabyohereza Doha, tukabyohereza muri communauté internationale, tukabwira abantu, tukabivuga mu binyamakuru cyangwa se tubibwira abanyamakuru, ariko ntibigire icyo bitanga. Bigeraho rero twumva ko tutakomeza kurebera abaturage bapfa, ko tugomba kugira icyo dukora. Muri uko kurwana tugenda dukurikira aho bohereza amabomba ava, bigatuma tugenda dutera imbere. Ubu ngubu tugeze aho tugeze, kandi nibadahagarika tuzakomeza, kuko ntabwo tuzicara ngo turebere abaturage bapfa, kandi twaraje tuje kurengera abaturage. Ikibazo cya nyuma gishingiye ku ngabo z'u Burundi kuva muri Kongo. Reka maze nsubire inyuma gatoya mvuge ko u Burundi ntabwo buri mu bibazo biri muri Kongo. Ibibazo biri muri Kongo biri hagati y'umukongomani na leta yiwe. Ibyo twita inkomoko y'ibibazo cyangwa se les causes profondes de conflit ntabwo Burundi burimo. Uburundi buri muri Kongo mu masezerano ya gisirikare bwagiranye na Kongo kubw'inyungu z'amafaranga, pour des raisons purement économiques qui ne profitent qu'à une classe d'individus. Birababaje kuba abarundi bapfira ku butaka bwa Kongo ibihumbi n'ibihumbi, kandi bazira inyungu y'abantu ku giti cyabo. Nta kibazo Burundi buri gukemura muri Kongo uretse kwicisha abantu babo no gutungisha cyangwa se enrichir iyo classe politique y'abantu bakeneye inyungu. Muri communiqué yacu ejo bundi mu cyumweru gishize twasabye Burundi ko bwava ku butaka bwa Kongo. Presence y'abarundi muri Kongo ntacyo yakemuye uretse gutyaza cyangwa se gushoza intambara. Icya mbere baje guhindura intambara ya politike bayigiriye amoko, birasira ubwoko bumwe. Ubu nyine bari bafite ibihumbi 10, abasirikare ibihumbi 10 muri Haut Plateau. Ni iyihe intérêt national iri muri Haut Plateau yo kohereza abasirikare ibihumbi 10? Muri mugenzi wanjye yabivuze neza,
mu minembwe hatuye amoko abashiya, abafurero, abanyitu, ababembe, ariko bafata kominote imwe gusa bayigira sibe. Batanga itegeko ko nta munyamurenge ushobora kuva mu minembwe ngo ajye mu wundi muhana cyangwa mu yindi village iyo ari yo yose, cyangwa ngo arebe isoko kimwe n'abandi. Kugeza n'ejo bundi bafata abagore n'abana n'abasaza bari bavuye guhaha, bagiye bihisha banyura mu ishyamba, barabimenya bajya kubatega, hapfa abantu bane, abandi barafatwa n'imizigo irafatwa. Jewe narahamagaye nabwiye abarundi mugende mufate iyo mizigo muyisake, nimusanga mu isasu rimwe muyisigane, ariko niba nta masasu musanze mu isukari, umunyu, amavuta n'amasabune, biriya byose bikenewe mubisubize ba nyirabyo, keretse niba ari des mesures punitives mukorera abaturage. Noneho barananirwa, barabisaka, babura icyo batoramo, ariko bangana kubitanga. Uburundi bwakomeje intambara kandi buri muri Kongo mu buryo bw'inyungu gusa. Ubu rero twawusabye ko buvamo, ariko kandi nk'uko yabajije abarundi n'abaturanyi tuzakomeza kubana. Ibibazo bihari biri kuri leta y'u Burundi ihari ubu ngubu idasobanukiwe n'ikibazo, ariko igihe cyose abarundi tuzabana kandi tuzabana amahoro. Murakoze.